kalau zat velok je masa til dang dei ole hey kan thia dangin 5G hey machine te tan alom achak lutuk tiania hey tun hai pe chonen Haryana district pakhada khanin andulo tu lakaturin anti khamo ka kan thia banga kan ram te po hiron thing ve thoi dona an ran bun ve vat mai dona ni chu ocean te hianen ring tu te hianen hemi chungchang a hianen engtin nge chan lak the ani ang le amo engtin nge ring tu mi mal te hianen mo purna kan lo len ve ang chan chu smartphone man lo ngam te kha angai donem nge ni kovel mi te nan lom len lo du lo du lo pui kha kovel ne na in chian lo na te po kha ani ang em ti kha lai kha thiam lo de vin ka ron zo ta ni nia izo na kha zo na om tak po ania tin tuna hian 5G him hun sang chuanin an hmang chan ton bun chan to a toy te 5G chungchang kan soi du chu nia i avoi khat ngai thlak na te ne me the mi chen khat tan chuan i 1G 2G 3G 4G kan ti thleng hianin a chak tan hi ai thlau em lo ani i claim chu hianin a chak tan hi ai thlawa amaro chu 4G changa 5G hi chu mithiam ten an soidana chuanin a le za in electromagnetic frequency kan ti hi microwave hi a chak to ani chu mun chen khata chuanin sava te a khanin an han en chena an en chin na chon sava te khan ngai nan shelovani e nge thingku nga fulai te hian let thatop maya chu vain a chak dan kha khata tang khanin a hriat thea machine sel na tan po hian a that ngai nom lo kha tun nai khanin mobile technology chungchang po invent dan tur te karon da khain lo mo ve nge mo e khang kha poimo em mai san chu kan hriat tur chu hetia mobile phone kan man lo lai po hianin tower nen hian signal hi ain pot reng ta ni chu e ti chuan hetia kan biak lai phei chuan at chak lai ber signal chak lai ber ne ta khami electromagnetic waves khanin kan thluak a khoi khanin sangkha chakwa somkwa paruka airtel company ta na ka tholai dei to khanin e min roi tu te khanin e brain hemorrhage a thlen the tu te kha an sheve kamin shil ve kani kha khanin chu vain a that lo zia hian shia ma se an sum non na nia i hanan kal pui ani mai e mihring sel na hi an da poi mo ber lo sum sia ma hi an thu pui ber ni de khalo shia ila ti chuan hemi bun chung cha la hianin i ring tu te hian nge kan ti thei kan hriat tur chu eng kima hian a top kho ka chuan kan soi ta kan GMOs aniemo e robotics aniemo artificial intelligence aniemo chi sang hi pathian thu ena soi lo kang hianin an labun vek dona heng hi chu e enge dal the dan the ani lovani amaro chu antiana vaccine chungcha ka soi tong khanin khamim langa i keima ni min ron thunun the na man ruwa ang kha chu no kan lo ti the ni abak 5G ron bun chungcha ngai hi chu kan i dang tak tak the lo hi chu asan chu sarkar level angan thil tu mani chuanin enge khang khatin private companies ten hi chu kan man nge ngai an ron ti ni chuanin enge khalai kha chuanin i ti the kan nei hi kala shi lo wa ke chuanin ama chu kan ti the a oma chu beram notice se na in hong tlat hi ni fel pa chu fakeram ro se i microwave energy aniemo eng ang technology kan sel na kan cells te po ti che thei nima sela achan chu ati che thei ti hi prove ani to ka soi du chu scientist pakhat chuan hemi mobile intina tuna 4G ringot po hi sapraman man na khani na tira chuan a that lo nan soi khan ka oi vak lo ati ma se nuwa chuan ke ma nge khanin ka zil chiang ta tia chuan chu tam hu chua chu i meichhia tena he an bra da mai an chin awang khanin nute cancer ve te khan omani mo a skin avuna kha chu a that lo na ni ta cell hi a khoi cheve ni chu hemi microwave energy hian machine taksa chunga cell ti mora hi a khoi chiani
ti chuan mutation a siam thea mutation chu kan hria tangin ti khana nuwa chuanin cell division akal diklo chuan cancer kan ti kha aron piang khani meita chu tiang ani awang chuanin 5G aron bun huna phei chuan engtin tak mihring tak sai khoyang mo kan thuak te thlengin ting khoyang no pang te ting hongang an thanlen na te brain development te chi sang sang khoi thengin ti kha thiam na lama tanga thlir chuanin khovel fin na tang ringo ta thlir chuanin a thalo ti hi toy ten soyang thalo takani ama ro chu heng zong songa pwa tun thlenga min veng tu pathian hian rin na in mi fel chuan nunga ti kha chu tak chu vein nia hianin living faith mo rin na nung kan nei hi poimo to tun hun nunga hian pathian thil ti theina pathian ven him na heng zong song la kamin ven him tiam tu kan pathian hi kan rin ngam chuanin ron bun ro sek sek pathian min veng thei ti hi ring tatang o ten min veng thei bok sang som ko pakhat na kan en hianin shri chuan puan in chu nei lawang iveya sing mo ding lama sang tlama selangin shri chuan nei ve don lo che ti ni so in lali shuwa krista tlat chung nung bera bi rup na mun eng kim ti the hlima te tan hian enge hlo turom lo ni ti kha kan lo shadon ne tin heng thil kan hriat hian ni hlo na mihring kan la ni miaw wangin ti sa kan lo ma wangin khang kharon piang ve thi na maro chu khang kha pathian thut tak le rin na ti hlum zel tur ani mi fel chu rin nei na nungang taksa thil ti te thlarawin ti hlum chin chuan in nunga ti chu en hel hlo na heng thil hriat awanga ron thin ron piang tur po hi no te ani line no chak na chon no pa ya tiang khanin hlo na no the ron piang ringot po hi thu tak manga chil hal zel tur ani chu wain hlo na kanin man ti chuanin ngai tu ani hi boy vek to maya chu chuan na sa takin kan taksa thleng point a hong chiani mi thiam ten tun an zir mek a chuan an hmu chhuat mek a chu kan rilru pudzia le kan immune system te kan taksa zong kan gut brain connection te hi an zir na sa em ta thuak le pumpui te hi ain kung kai fek ani tin pumpui hi makin ti me the ma se thuak pakhat ani an ti pumpui hemi real kan ti chunga inner lining a neurons hi kan vertebra emo kan hnungzang ru'a neuron zong aina tamzo kan ti ni chu biologist ten chu wangin kan taksa hi pathianin mak takin a siama he ta rilru ha na te thil ngai to ngut te mo khatiang kha kan nei chuanin kan pumpui te kan ko chung thleng khan ngonga chu chuan kan hrisel na kha pumpuin a ngong thina ni chu vain rilru inge hlim tak hi hrisel na ni bible a hian thufinga hian chung chu a chuan sa khop mai chu vai vai ni hianin hel hlau na hi enge timit sel tur khanin ring tu te kha ka cha du chewa ati mi na thabera chu pathian thu hi ni stin hemi zo na ka chan na top na tan philippi bungli changli kha changwona lo nei tai la chang sari thleng khan kan wonga nga lalpa chon lom ro ka tile pek thi nang lom ro ti eka tinga tir ko pol ani hi ngai poi mo a chan chu lalpa chunga lom thi na ni lom kha azira ni chu a lom rang bik lo ma se lom kha zira ni philippi bungli chang som pathum kan man la min ti chak tu chuan engkim ka thei ti lai po hi a malam thu kan en chuanin real jam dan ka thiam to a tlai re por dan po ka thiam re thiam dan ka thiam a ho sam dan po ka thiam to ti ni khang zong song ka thiam to ti chuanin a zir ti na ni so in lalpa chunga a lom zel na kha jail tanin an khunga do ta chol tin reng an he ka ama rong bol pui te ngei poi na an ro sanam an hu chon nuwa po khanin lalpa chunga a lom na kha te ko pol an nun tharau nun thuru chak na thuru kan me ni achan chu nehemi abung riat chang som kan en chon lalpa chunga in lom na chuin chak na ni ti so in lalpa chunga hian lom hi mo decision du thlan na nia ni chen sim na chung chang kan chuang bok khan lalpa chunga min lom adu thak chuanin lung nur na muma selangin kha khana ti boy phalo chumi ta na kan mo nu na example pakhat life example let's say ka ron tar lan du thate mai hi oma nu pakhat hi oma ama ka shelo boka chanchin soi ta mai la apasalin nge mai chedang a sana a fa piang suala eng lai po ek le zon thia sak ngai reng ania chuan le kha thiam lo ania zon angaya yen mamo sia chokme azwar thina mi dor kota khongai dilin a thu ve ni
mishing taka din hun ngai tua chuan te ro lom na tur pakhat mom lo pathian mo pu se mishing mo pu se rel ru khatak po pu ma se la mak ti atling lawang a chan chu din hun kha che mani ma se mo chu ti chung chuan a hlim em lalpa that sia hi soi reng mai ni ti ni chu mak a ti ni te na ma sia te pon mak an ti ni chu chu ni lalpa chu kan lom na chu kan din hun hian kan lom na a hril lo lalpa chu fakirong ro se i din hun chunga lalpa be se nei ha chuan i lengang chu vain i lalpa chuan chuan lom bok ro ka ti le pek thina long ro in do thei zemi zong zong hriat ni ro se lalpa chuan na ye enga ma mangang su hallelujah pathian hi mo kan mangan hi phal lo ti hi hriat tur heng thu kan hriat ti hian mangang reng reng su eng kima ati tong chai le dilin lom thu shil tel zelin ti kan di lang lalpa thena te hei 5G ron pun ani pun lalpa hi an bun ta min ve ngang chewa ti mai tur i tin kan di la kharin bok tur hallelujah mo to nga ro ti khang chuan in ti ti din lom thu shil tel zerin du na te chu pathian hena hria ti nom zo ro se ti chuan pathian thlamuan na ril ru reng reng hria chen lo khan ril ru le ngai tu na chu Krista i so chan ven sa khang cheu ti ni dal pan thomas som ro se